Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di kagaramid iti kalukwan iti kaarubam, no di mo kayat apagaramidan da kamet iti kalukwan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Lakay! Umay ka man pa'y ditoy! Lakay! Adar aramida. Umay ka pa'y biit! Aday pakitakan ka! Adar aramida kunak. Apay aya. Apay anak sayan daytoy alad! Tsaka mo ah. Apay asaan mo nga ammo! Idinto talagmalmalom ka ditoy idikalman! Day talatan alad, tibang bantayak. Kat kinitam ko mamatan Kasano itan? Sumrekan dagiti tarakan na kalding dagiti karuba. Kanunda dagiti nagrigrigatak amasetas. Asino nga tangag paiso tinangala? Apay adya ka nga tuwan nga alad tinalad ah. Awan babay! Dagita akaruba nga galalay ti alad! Pinagsungrod dan sa amatan! Ay, tangiwat mo bagad. Pinigsaam. No kaano alimabas ni pare Cesar. Tapnumangag na Dagita akaruba pisti ti biyag ko! Ay na. Ala, gusto. Kaya't mo samot may barangay. Ay, nagbiitan alimnog ng dayto ang angrak abalatong. Mayat dayto pinagsungrod ko. Yuli ba kay? Ay, nasaya ata si mangpet kan lakay. Ay na, nakaluto akon. Nay, nangalam nita pinagsungrot mo. Pinidot ko dita, Nang pidutam. Isunsamot dahi ta di alad asap-sapulon ni Mirna. Ay, sapsapulan nan. Saan ka ngagkatawa? Saan ang nakakatkatawa dahi pinginaramid mo? Ay, masadutak amapan mangayaw. Isu nga idinakitak daytoy. Ay, kuinala kun adagos Ay, matumtumba mo ilaan. Sika talaga tinangali ti alad da. Isu ti paspasagid na, hindi limabasakit di balay da. Bay am nga agpasagay. Apay, am mo na asyak tinangala. Awan mo't CCTV? Adam, akagurang na ka ni Mirna. Ay na, ado ti basol na kanyak dayja a babae. Alan lakay, agtugaw kakit din, tamangantan. Anya na itasidan aya. Balatong lakay. Ha? Nabayagan day din na odi apa nagsidata iti balatong kay. Agsakit manan ti tumeng ko Agpilay-pilayak tumaran. When tanagarbis gayam. Nagarbis labasit. Nagipablad ka na dagos iti balataw. Reklamo ka lang, reklamo may. Katidagas na. Naitapay alad ti kaaruba ti inalam a pinagsungraw. Lakay! Agriin ka! Lakay! Nay ko. Apay ngagsifat ka nga eh. Saan ka aruba nga maturog? Ingka agbantay Januar. Siguradom asan ang makastrak dagiti taraken da kalding. Agin inanaak nga road. Amumat anabambanuga ka nagbangkag. Tilay papaaramid mo mat. Basol mo Apay nga men, adi mo binantayan dya alad. No, tabasol ko manayin. Sukatam day jay, no di mo kayat asikati pagbantayag di taruar. Aramidin nakmat na security guard. Imbag kumaan no at daswel daw. Ngamawan mat, ung tanak pay. May isa, dua, talo, upat, lima. Yulay, ano na itang manok akurkurkurap Ay, wala na. Tarakan ko dagitoy. Ikulong mo, tanay. Kanayon da nga umay iji parangan, may. Umay dakan kanan dagiti fits ti pato, may. Da kayo mat, ante. Kasano ko mga ikulong ko? Kat saan mat amahilig ang makikaaruba dagitoy manok ko? Kano kanayon da iji parangan, may.
Manun samot ngamin apakanam ida. Ay, managbabain dagiti manok ko, ante. Uwan gayam. Ada ka di bawang kan sibuyas mo. Naibusa anak ngamin mat. Awan paggisak. Ay, ada ante. Kagat-gatang ko iti bawang kan sibuyas. Ikanak man nga raw. Sukatak tumat laeng. Inutak nga rod, tanakangin na matirikado ita. Oray may salaang abasi a sibuyas Kan may satiping abawang no isaw. Awan ante, jakmang third. Panawan ka nga rudan. Tama pa anak dumawat ka ni Mirna. Imbag day jay, tasaan anaimot akaroba. Kunamlan asin ng agsaw. Hindi dumaw dawat ak iti asin. Di nakpay inikan. Ha? Asino, tinaimot kada taad doa. Adda ka din ni Mirna. Adda, nana, apay ka day. Kunak ano mapanmanen nagisursur iti lako na adaeng. Mapaninton madamdama, nana. Pinagbantay nakpay lang dito irwar. Apay, anya aya ti bantayam. Dito ya paraangan may. Kasanaw, kat adda na nga la iti may nga alad. Kitaan nyo naw. Aya. Nay, apay nga katawa kayo, nana. Amok nga mino asino tinangala iti alad yaw. Amo yun, nana. Ibagayo nga ro dun, Tama pan kuman si taon. No kayat yo amaamuan. Ay, ibagam ka ni Mirna. Umay. Iso ti pang ibagaak. Apay nga isupay lang, nana. Ibagam kanya ako na. Ni Mirna nga ro ti pang ibagaak. Ala, aya ba mod? Sige, mabit lang. Imposible asa anak ang makadawat ken ni Mirna iti pang Ricardo. Apay ka di, nana. Ada ka na ibagam kanya. Amo Mirna. Amok no asino tinangala iti alad yaw. Nakitam no asino tinangala? Ay sakbay nga ibagak tinagan na. Padawatan nakman pa iti bawang ken sibuyas. Ay, ada kondisyon? Kuwan Mabit lang, tama pa anak mangala. Ay, nainayunam no kwan ta ibagak amin nakita. Nana. Dayta, napanan. Oh, di no nainayunan na. Oh, di anda may pang Ricardo inton bigat. Wan ay, kastoy laang mat kati makalibre. Antoy, nana. Dua bawang ken dua met a sibuyas. Ay, agyaman nak Ninayuna ko na tapno ibagam amin. Ay, inakagluton. Ni Violet tinangala iti alad yaw. Kunakun ket. Dakkel ti suspitsak nga iso tinangala. Nakita idi na minsan amagmag na. Idi nakita na nga awan tao. Tinarot na adagos ti alad yaw. Sana intaray iji balayda. Nagpuskol ket ti rupanan. Amom no anya ti aramidam. Anya, nana. Bayam asumrag dagiti taraken na amanok dito inaladan yaw. Ay, parchemon, adubuam. Mayat asing-asing. Ay, mayat, nana. Kayat ko day tasing-asing mo. Saan ka nga agong ungot, No sumrak dagiti kalding ti kaaruba dito'y paraangan? Basta surutam ti imbagakken ka. Kasayam pa day taalad. Makamuka, no umay da kanan dagiti masetas mo. Mapanak agisursor iti daeng. Into naksubliak, makatiliw kan iti manok ni Biole. Anya? Apay kumangay nga ramidak dayta? Iso nga rod akas tayam day taalad. Samon to kurkuran dagiti manok na tapno umunag da. Marwam nga agala iti alad. Iso atiliwan tamat dagiti manok na ita. Daing dita. Nangag mo lakay. Kumadang Mapanmanan agla ko iti daing ni Mirna. Ay, gumatang ka. Amom ayang agsidsidak iti daing. Amom no anya ti angrak asidaan ta ita. Aganger ka man ako nakon. Saan abalatungan atan Narigat kag pilay-pilay amag na. Lakay, kayat mo ti kukod.
Ay, katwa na. Bayag mo anang ibaga. Sige, mapanak gumatang iti kukod, di ba ka? Pangilutwam nga ron, kat awan mo't karga na di tatangkay. Nagkapoy kan, ay, mamin ano lang matngay amang bagot di taalad na meron na. Marwam ka mo't ibusemon ya alad da. Mayat kaya mapagsungrod. Nagangon lakay. Nalaka ang maarunan. Umasidag ka na. Kasta, umasidag ka, tatiliwan ka. Ay na. Manok, tisidaan mi kan ni bakat kuno agawid. Mayat kaslan ay gagara ang naiwalang dito igid ti kalsada dagito'y nagango akay kayo. Apay nga tangay. Nagadugit din asaludsod mo sika biule. Pidutam kit din sa katumaray. Dagito'y. Gusto pala dagito'y. Sige biule, itaray. Itaray mo dagito'y asong road. Ay na, lakay. Lakay, adan pagsungrod ko. Kita o. Ay, kalaagal, ang itaray ka na kita. Sigurado ka nga awan nakakita kan ka. Sino kumangay, di makakita kanyak. Jay asawa ni Mirna, nakita na ka. Saan? Ay, danag mon aya. Siyak nga rin tinakakita. Saan ko nakmet? Kat amom, tinaramid na. Ah, Kinurkuran na dagiti manok mo. Kat tinilunan di may sa... ay, di nakman angawan iti kasta. Nakita ko nga ron. Ay, tarakan ko na gijay. Umut-utangak pa'y iti fades, ayat ko lang alumukmog da. Nagbalatukan kan katidakas nga aramid mo. Naglagi pa mo dito apagsasao. Di ka agaramid iti kalukwan iti kaarobam. No di mo kayat apagaramidan nakamot iti kalukwan. Ay, manungay ang manok ko titiniliw na. Dua? Talo? Jay, kadakkelan Dutan na siguro ita. Ay, saan ang mabalain? Ay, lumaban ta. Lumaban na sasawam mo. Lumaban ta, kunak. Si kalayang tilumaban. Kaya't mo asawan. Saan nakasuportaran iti daytoy alaban? Ay, suportaran ka. Iso nga ron alumaban ta. Dinnanugan no dinnanugan. Pinatayan no pinatayan. Nya, O niya ngay bagay. Sikat timang party iti daytoy natiliw ka manok. Uno siya kaon. Sikan inuray nakpailaang. Naluto ko man. Ay, kat inuray kalata No kayat yaw! Aglalaban tayo! Sino day jay? Ni mo bihuli day ta. Anya ti kunam! Romwar kayong agasawa! Taglalaban tayo! Ay, sanda ka nga atrasan! Lakay, rumor ta! Tila sasawam mat. Romwar! Lumaban ta! Nangag mo mati kunana! Agpipinatay tayon! Anya pa'y lang aruder aramidam! Dumarup kan siyak ti dumaraw. Alangan mo't asyak, kat sikat ti lalaki. Aguray ka mat Taimingak di kalaban ko. Oh, timingan asasawag. Dumarup kan ko na. Saan nakiburon Ay, nagbayag ka amin nga gunggun ay. Ay, takrot kan samay. Siyak? Takrot? Ay, panagdakakan ka sa anak ka takrot. Ay, sos. Dumarupan diya kalaban ko. Ay, Papanamay! Agatras ka matan! di nakbuyudan na. Ay, Saan ka atumaray? Sangwam day ta kalaban! Ay, lumaban ka lakay! Lumaban ka!
Apay nga nagpipinungot kayo, tay. Lakay! Dumanog ka! Saan ka makipinungot akasta? Mangibabay na gito'y at tao. Ay, kung taram ta kalaban mo, lakay! Sidekick ang lakay! Laban Sa anak ng matras! Bernang! Ano ang tandagit at sawat ha? Tanay, kababay ka lagi di makikita. Ang pinpinungot damot latan. Uwan nga ron man! Ay! Gusto na itan! Sumartan kayon! Ay! Apay ngay! Aguray pa ya! Jack pa'y naibos di buok na! Ay! Lakay! Tawitan! Ay, babain ka! Aguray ka pa! Dak pa'y nakaramutan, tiro pa na! Saan tan nga ibagbaga iti uray asino man tinapasamak? Ay, nakababay. Ay! Uwan! Rumbang nga awan ti pangibagbagaan ta. Awan ti rumbang nga makaam mo. Wen tama nga no ibagada Nga anya? Abakla dagiti asawa ta? Wen tasan damot gayam nga amo ti lumaban akas lalaki. Ay! Diyak kaya ta panunutan day ta. Padiguan kan tulatan ni Jelutwag ang manok mo. Diyak mo't may babawin ta na partikon. Kan, pasensya anak mo tan Mirna. No pinagsungrod ko jay alad mo iday. Bayam, sukatak to, no mapanak tumangayaw. Basta, sikreto talagang tinapasamak. Narigatan no pagchismisan data dagiti kaaruba. Wen awan ti asino man anasken ama kaam mo. Ay, pudno tay kunada. Kastala ti biyag. Adda dagiti banag asaan a pagkikinawatan dagiti agkakaaruba. Agam tinapatag. Agkikinapyada. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Di ka agaramid iti kalukwan iti kaarubam. No di mo kayat apagaramidan da kamet iti kalukwan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Ti responsable nga asawa saan man anasagot ken ni misis na. Ngem sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Nanang, imbaglakit din ta nasangputan ka dito banay. Agluto ak iti kanen mi ken ni tatang mo, ijay bangkag. Ni, agsangsangit kan samo nanang. Naasukan laeng dagiti matak. Gumatang kayo ngamin iti paglutuan nyo, tapno saan ka akakaasi nga agpuyot-puyot akasta. Ni tatang mo namin anon ang naglako iti mula na anateng. Di nakpay maigatangan iti nasaya at apaglutuak. Nanang, adda ibagak ka na kayo. Anya day ta. Tangdanan kayo. Saan kayon amapan ijay bangkag? Aw-awiran nyo to'y anak ko. Anya, ay naglaing kamatan. Taan niya ti aramidam. Mapanak agpariband. Naka-discount ngamin ita. Sigin ananang. Ay, siyak pa'y mo ti pagaw-awiram. Asino nga ay ti katulungan ni tatang mo nga agbangkag. Oh, 5 gasot, tangdan nyo. Ay, nagdagsan ti anak mo. Diyak kabaulan nga awitan. Oh, sige, nayuna kun iti 2 gasot. Intugot mo, di gatas, kandaya par na. Una nang, kumpleto amin dito'y bag nga awit ko. Sige, ina ko na. Ur-urayan dakdag iti kadwak nga agpariban. Inururay ka iji bangkag. Mabisbisi na kaon.
Kano agaw-awirak iti apo ko ta. Adda na panan ni Ana. Lujak pa'y nag-aaway. Ay, mataya kun iti bisin nga gururay iti ibalon mo. Naluto ko, unti ibalon ko kumakan ka. Ala, manggao ka lang nga di tatamangan kan. Kamanganan tanay, nakariingan di ubeng. Nagpigsan tumot nga minti pa nagsaom, iso analukaag. Apay ngay, awan mo't ti pagluganan ng at tricycle. Ay na, Ana. Ay, data buok mo. Bautin na matantoy ropak. Ay, sorry nana. Jak amo nga da kayo gayam di talikod ah. Ay, amok Karibre banday tabuok mo. Bagay ko nana, nadlaw yo. Kaya't mo lang mat nga ipasikat. No kayat yu ti agpariband nana, mapan kayon at the discount aging gainton bigat. Ay, manuti discount nga ay. Ha? Kunakon kat nga interesado kayo. 50% discount. Sa anak nga interesado. Agbibisinak aya. Ay, palasan ko. Sa dinaw, tinagparibandam. Nanang, agyaman na ka. Tainaw awir mo ni baby. Nariban, day tabuok mo. Anya ti makunayo ngay nanang, bagay ko kadi. Adda aya mo ti saan mo abagay. Nagsilang mo day tasigod anak ang ragabuok mo. Isu day ta ti maaramidan ti riband nanang. Oo, kaya't yumatag pariband. Hadula amen. Dumawat kayo kinitatang iti pagpariband yung. Ay na, ikanak ayamot ni tatang mo. Dayjay pa'y mati ko nam, ay pirmay anag ko ripot. Una, tapno mapadasan nyo mat amariban tabuok yun. Hiing ka katubaan di anak mo. Ada ijay kreb. Alaing ka tagawid kayaw. Ayun nanang, agur-urayan nila kay ko. Naggapwam? Napanak nagpariband. O, kita to'y buok mo. Pinagpariband mo, dyan tad ko kan kaabonos ko. Italaang mo. Kat no nagado pa iti babayadan tayo. Nagado ti paggastusan tayo. Pinagpariband mo kit din, tiintad ko kan ka. Idi pa'y lang amin adumaw dawatakin ka. Di nakmat kayak ngit kan. Ay na, awanan. Saanan ang matarimaan dyan kusinang agtagtag. Ay na, dyak la kuman intad kan ka dyan bonus ko. Ay nalakay, saan mo ama ibabawi? Ay na, sinayang mo. Mabayag kamin tumanan nga agbonus. At least, napintasa. O, Pimintas ka mat asasawam. Saan mo abagay ti kasta abuok tapno amom? Ay na, sayang jay bonus ko. May nakman tulungan ni Jibangkag. Tanay, nagaduti imula ta natang. Ay, adaya imbaga kasaan ka atulungan. Kahit papanam ngay. Mapanak la gumatang iti manti kadita kantina. Ay, awan pagpritok iti pambigat ta atuyaw. Darasam nga raw, tanay. Aldawan. Mapan ka man naglakon, Maray. Ay, apay maray. Ada aya makitam asinusuon ko, alaba. Ay, awan nga agpaisuan niya. Ay, ngam papanam. Pita kam laang mat, day taggamaw. Ay, mapanak man mat agpariban maray. Makiusuak mat Agpariban ka, iti buok maw. Ay, anya pa'y kumangay ti maipariban no saan abuok. Ay, si kamot maray. Nagpariban di anak ko, idi kalman. Awan, nakitak nga ron iti kalman. Imapalak pa iti buok na. Ay na, nagmayat nga minsi ka. Ay, mapanak man mo't iti ibagbagana. Adda ka no kat discount ijay. Pudno ayang ada discount. Adda ka no. Apay, kayat mo mat maray. Intan aggidantan. Padasin taman mat ti mariban ti buok na. Ay ngam,
babakit tamuton, maray. Kastala tibiyag, amaray. Ay, basta dalakit di pagparibanta. Day, agparibanta. Ay, nakalutukan ba kahit? Manganta na, tamapantay di bangkag. Mangan kan, lakay. Naisagana kunday takanam. Ay, siyak lang timbagan. Adda pa panan mi kan ni kumarik asileng. Ada pa panamyaw. Mm. Ano mapantay di bangkag? Lakay. Nayo naman pa'y day ti kwartak Tapay mo it. kwa. Mapan kami nga ron agpariband. Bakitan kan? Agpariban ka pa lang. Ne, apay. Adda aya binaketan kan inubingan iti pagpariban. Ay, di mo bagay tikas di buhok. Amom ti riband ako nada. Amo ka. Andyan pa nagkungkunam kanyak, ignorantay. Ala, nayunam nga rodan ti kwartak Ay, awan inayon ko. Apa ada kwartak? Nayunam lang iti 500. Awan kwartak kunak nay. Nayunam, wano saan. Ay, no awang kwartak, awan, di mo ipilit. Talaga nga awang kwartak. Oh, anya ngay maray. Ay, talon ajip jay limabas. Ang amjak pinara, ta inururay ka. Kasanaw, saan mo't akayat ang nayunan nila kay ko ti kwartak? Ay, kurang. Marey. Pautangan nakman pa'y laang no ada ekstram dita. Ay, husto-husto lang matday ti kwartak. Igatang ko kumapay da ito itilakok adaeng. Ang pagpariban ko laang. Aya? Sumaruno kan to laang. Winin amare. Takurang matday ti kwartak. Nakasarita ko di karpintera o mang tariman iti kusina yaw, Ray. Ibabawi yon, tatang. Apa nga ipapaway? Ay, gano si kati nagpabiraw iti nalaing a karpintero amang tariman iti kusina yaw. Tako na mga agtadtad. Ginastos mat ni Ana jay kwarta pagpatarimaan mi. Anya, ginastos na. Pinagpariband na. Agap apa kami nga ro daging gaita. Gapulang iti dayta. Ay, kano impaw, aware ni Ana di anak yaw, kani nanang mo idikalman. Pinagpariband na kan inggatang na itibado na tinaduma a kwarta. Uray ni nanang yaw. Dumaw tawat kanya kiti pagpariband na. Ngam kunak, gawang kwartak. Ni nanang? Agpariband mat? Agbibisin mo't Jak inikan. Uray adda kwartak. Jak ikan. Umaykan tulungan nga agmula dito'y bangkag tatang. Isupay jay tangdan mo kanyak. Ay, uwan man, tanay, awang kadwak. Di naksamo umay tulungan ni nanang yaon. Sapay nagrigat, no, kastoy ngagmay-may saka. Ay namaray, kita umun aday ko nariban abuok ko. Anya ti makunam. Kasta daytan, buok mau. Ay, wan. Imatindog pa'y saan ka day? Nasilang ka nalamuyot. Ayun. Aprosak man. Ay. Sana Nay. mabalain nga aprosan, mare. Apay nga Ay, agpurpor. Kuna jay baklaan ang riban kanya. Aya. Wan, kan imubing matbasit tilangak anya. Nagkunamot kan ka? Ay, katsyak urayak nga ibagam. Ngam di mo matla ibagan. Uwan. Talaga nga imubing ka, mare. Ay, agyaman ak, mare. Ay, sika nga ay. Kaano kamot nga agpariban. Bakit, adda ni Ray. Ilak amam taon. Ta dito'y balay amang rabi ay. Na, apay akos ko silapan na mait. 5 gasot lang nga daw dawatekan ka.
Di nakpaikan. Na, Diya kaya ti agluto? kumurgura ka kanyak. Gapaw, tasan ka kayat ngay kaniti kwarta. Ay, kasta kamot at talaga ngamin kat. Oh. Sipod pa'y idiun-una na nga agasawa ta. Pirme, ti imot mo. Di na kaya't asagutan. Na, ay nabakit. Daytoy titandaanam. Ti responsable nga asawa. Saan man anasagot ka ni misis na, ngam, sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Anya. Tatang, gumurguran sa amat ni Nanang. O nga ron, di na kaya taglutaw. Nangag ko, tatang. Ay na. Gapu ka de, tadi mo inikan iti pagpariband na. Unsa. Iso nga ron adituyak balayo amangan. Tasan kami nga agsarsarita kan ni Ana. Pinagpariband na ngamin jay bonus ko. Ang uray gayam dito eh. Gumurguramat ni Nanang. Eh, anyagay nga ron. Tuwatan ang aglutaw. Ay katuwanan na, tatang. Nagparti tamang ki di iti manok. Ay, mapanak agtiliwan. Wan, sikat ti makamaw ngagpilay. Opa, uno kawitan. Si kalata ti makamaw na. Nagaw-awid ka pa'y laang. Saan lakuman? Tandaanam, at dapay labason mo kanyak. Isuasan ka kasta. Ingkaki di tayaan di agtagtag iji kusina. No kumasaan mo a pinagpariban jay bonus ko. Natarimaan kumanday ta kusina. Malayos mananday ta kusina. Makaamukan amang linis. Nakitak ba't nag-tricycle ni kumpare? Jack amaw no sa dino tinapanan na. Jack man la damdamagan tamaruruda ka talaga. Nagapa kayo? Imot-mot ngamin ita. Para limagasot lang adaw dawatag apang nayon ko iti pagpariban ko kadi nakmat inikan. Ay, amo mare. Jack la kuman nagparpariband. Apay ngay. Ay, kat no awanan jay punak. Saan meten nga agbayad dagiti pinautangak? Ilamlam andak metan. Ay, iso matlagayam ang adda kalatan dito'y balayaw. Ay na, mare. Umutang ako makin ka. No ada kwartam. Na, pagalakay. Nilakay ko ti adda kwarta na. Ngam na imot, mare. Pirmay, ti imot na. Ay, inununak lakuman nga inreserba dya pagpuunak. Ita, ay awanan. Ay, kasanuak pa yun na makala ako. Saan abali at nakariban ka, Maite? Wala, ang kasano ngayon ti pagbiyagan, may. Sapay agmin maintenance nila kay ko. Day itan, tidakas na, mare. Ay, makapasangit maninday to'y dalikan. Makauman. Hey! Magsok! Lutukan ba kahit? Anya day ta nakakarton nga awit mo. Kajay pagpagatang mo paglutuan Gimatang akmeten iti tangkay. Ay, iso tinapan mo ginatang ile? Ewan. Inggatangan kan tapnusan kan nga greklamo. Kunaklakit din no awan bibiyang mo kanyak nga asawa. Nagkunamot kan ka. Ngagpariban. Ay, sanay. Igatang laangan iti kasapulan, diti kusina, lakay. Gumurgura kan sabay. Apay ay ngagpapintas ka pay lang. Ure man kuso-kuso da itabuok mo kaslagaramay. Adi mo pa'y masagay sa'y numaminsan. Napintas ka lata para kanyak. Ure ka daya, nagadun ngayon bagam, lakay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw, iti pagsasao ako na. Ti responsable nga asawa,
Saan man ang nasagot ken ni Mrs. na, ngem sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita. At to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Anwem ti gadget, no awan met mabati iti budget. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Chloe, anya pa lang ti oras. Ngem nakadumog ka di talamisaan mo. Awan kwarta. Ay! Sikapay mo ti maawanan iti kwarta. Kaano tayo nga agsweldo? Anya pa lang ti petsa ita. Sweldon ti dabdamagan. Ay na, hindi ag merienda iti kantin. Si kalang, awan nga rod kwarta, kawisin nakpay lang. Mabalin mo't nga agpalista ka. Mabalin aya? Ay, kababain sa mo. Ay na, umay kaki din. Siya ti makamo. Hello, mamita. Ay na. Adan to'y paborito a customer. Beso-beso taman. Anong merienda? Ay, ado Ada ka nga spaghetti, pansit, kanda dumapay. Nala, agpili kayon. Ay, mamita. Ada ka duwag. Mhm. Amom samot ni Chloe. Bakit kita iti opisina yo? Saan samot unay nga umay dito'y kantin? Ay, mamita. Agaramid ka man iti listaan na. Kas kanyak. Ay, naroon na, kababain sa mo. Ay, sigurado ka a good payer, takadwam. Ay na, sakti makamo. Ay, Chloe, order tan. Jay ka imasan ti orderan ta. Mamita, dadya man ti order ko ha. Oh, sige. Spaghetti nga ado ti sauce na, nayunan pa iti cheese na, ken sandwich, ilistam. Sige. Tatang, saan nga umanay dito nabati ang bagas? Nagbasit, oh! Urayam ani ading waklaw eh. Na dumawat ka iti paggatang iti bagas. Awan mat nga rodan, katni, maluman. Agisaan ko man. Uray mo labasitan. Di pa lang si daan ti ilutaw. Nalakalaang mat ay gisa di ugot ti sayote. Anya, day tamanan ti si daan tayaw. Anya ngay nga rod, kat iso matiyadda. Ay, bigat aldaw malam. Ay, idi pala na palabas alawas akas tatisid sida ang tayaw. Mahiblada kaun nga agsid sida iti ugot ti sayote. Uray tanaduma-duma mo ti sagpaw na. Iti kalman, dilis ti inlaw ko. Ita, sardinas. Ay, saan ka pala nga aglutaw? Urayam ni ading mau. Apay, sigurado kayo nga da isang put na ama iluto? Agyaman nak aron na, tain tulod nak dito'y balay. When no problem. Ay, kasano nga tain ton bigat? Apay manan mabigat. Mabalin ka di nga umay nakdagason. Ay na, nagado a jeep. Aguray ka lang di tayo diversion. Awan nga rod pagplete. Ay, ganun! Na, awaan nakpay lang. Wen, amok ado ti kwarta. Ay na, sige. Umay kadagasin ng kwa Siguradong mainton adakon. Nakasagana kan Ang mga nagsukat kan tupay lang. Diyak kaya ti agururay Oo, apay anak kapanimid ka di taagdan, manang. Ororayin ka, anya ti orasan. Apay ngamin ngururayon na. Mangtad ka kano iti igatang iti bagas.
Kan awan ginatang mo, asidaan. Kasangsangpit ko pa ilang daw-dawatan na kon. Katawan mat nga men bagas. Awan kwarta. Dakas, ti agim imot. Talagang awan kwarta. Saan kami pa nagsweldo? Ay, imbaga ni tatang amang tad ka kano. Uray man agungot. Talagang awan kwarta. Anusan tayo nga rod ati, agsida iti ugot ti sayote. Dawat kayo la adawat. Kitain nyo man, nagpaituludak pa yun kin ni Rona, tawan pa masahe. Sika nga agsusweldo, ti maawanan iti kwarta. Chloe, apay, awan kwartam. Ni tatang mat, no agsaw, kasladakkel ti sweldo. Na, kat nuno ag istorya ka kadagiti kakasinsin mao. Kastalauna iti panagpasikat mao. A 20 mil ti swildom iti makabulan. Unaklaan day kemot. Anya, sana po no a 20 mil ti swildom. 8,000 laang. Ado pa'y ti maikat ijay. No kasta, puro pasikat laeng di panagis istoryam. Hey girls, gather round. Oy, bakla, naragsak Oy! ka. Nagsweldo kan. Adto iti payslip ko, oh. Oh, Chloe, oh. Sa dino ti papananta, inton madamdama. Awisin nakman ako na akon. Ay na, an mo may data sweldom. No di mo gastusin. Sikaman, no sa dino ti kayat mo apapananta. Daytoy gayam di ipatpatalastas da abaro a restaurant. Ay na nagbongga. Ay, kita ang dagiti customer ditoy, oh. Dagiti rich kid, ako nada. Ang manungay nga ti presyo ti makan dito. Ay na, anyang iti pagdanagam, kat adamo ti pagbayad mo. Oh, ay ba akong di gwapo a waiter. Waiter! Oh, sa dino manen nga iti papananta. Ay, Chloe, mapanta kita hindi baro arwar a cellphone. Gumatang ka? Gumatang taan! Nangina day dyan. Installment mat. Bayadan kada bulan. Pauna amlaan. Kung computer nga ro jay sweldo, no mga laak iti hulugan a cellphone. Ay, iso na paulimak ka? Ay, umay kakit din. Di mo pa'y kayat. Malaksid abaro ti cellphone mo. Social ka pa'y. Mangtad ka man mat iti paggatang iti bagas, Chloe. Ay, unay kayo matan manang. Siyakla amin ang tipagdawatan nyo. Saan ka pa yan ang nangtad Sipod nagsweldo ka. Kadaagawid ka. Adayawid mo akagat-gatang agamit mo. Oh, kitaam to'y baro a cellphone ko. High-tech data. Amom jay signal na. Dumanon aging gaijay bulan. Amo ka nang inaday ta, Kan kitaam day to jeans ko. Original day to'y. Aprusam ang amin. Pasikat ka mo't pasikat. Ay, urayik ni Rona. Mapan kami agpaparlor. Nail extension. Eyelash extension. Ay na, nakapimpintasak ton. Nay, apay, papanam. Agbiro kak iti kwarta, Awan mo't namnamaan dito'y balay. Pagbiro kam ngay kumaiti kwarta. Mapanak aglako. Anya ngay nga rod. Ni Chloe nga ay. Kat, paggasgastusan na at pagpasosyal na. Kano ka barbaro man ang cellphone na. Iso tinangi gastusan na iti sweldo na. Nagadumot ikat gatangan na agamit na. Ay, di kat agurnaw. Ina kon tatang, agis musurak man ititina pa. At 20 in order yo, ma'am. Ay, thank you. Ay, Anda ka di pa kanayunan nga order yo, ma'am. ay na, awanan. Okay, ma'am. Ay na, pudno ti kun am Rona. Talaga gayam nga specialty luto da dito ay. Ay na. Kung naktumatkan ka, super duper social manan a restaurant na ito'y napananta. Ay! Ha? Ay sus! Ni manang ko day. Ala, apay nga agi sor-sor-sor iti tinapa ni manang mo. Jack man amo. Ay na, nasken adinak makita. Lindan nak man. Apay manan na
makita na ka. Kat umay mangibabay ni manang ko. Ay, nakasususi ka akit kitain. Ngam ni manang mo, tinapa, tila ko na. Lingdan na ko na. Nay, nagadumat dagita grinoserem. Wen atatang, tanakalako ak ititina pa. Ay na, tila nakadandanunak. Bagay sa kan ka ti ag komersyo ah. Ay wen ingkatangan ka pa yan iti agas mo. Mayat sang agpayso nga aglako-lako ka abalasang ka. Wen tatang, naimas mat itati si daon tayo. Agluto ako. Ay, excuse me. Saan ang mabaling nga ginawa kanya? O kitaam dagiti kuko. Nagatidugmat nga min dagita kukumon. With matching design. Sosyal. Pasosyal ka nga agpaiso nga. Oh, apin nga inaput mo day taagong mo. Nagbangsita sang aw mo Ay, anya. sobra ka mo. Nakasusosyal ka, bad breed ka mo. Ay, kagura kan. Nay, kanya man ti mapaspasamak dita. Ni mga minmanang tatang. Ibagbaga na abad breta kanong nakauyuyaw. Chloe! Hoy! Ha? Hoy! Nakamulanglang ka man nanditan. Problema nga ro dagiti babayan ta. Ay? Kita uday to kinumpyut ko. Daytoy lang ti sweldo. Ngam dagiti babayan ta. Hoy! Imay ni Mamita. Ni Mamita di ta kantin? Yes! Agsingsingir! Ay nawan gaya. Madapay utang ko kankwana. Akat nagbayad kan. Ay! Pangala ako mga itipagbayad ko ah. Ay nakasanungatan. Agsasalupang matanda giti babayada. Si mangpat ka din ni Chloe. Diyak amo atatang. Amo mo't anapanak naglako ang nagbalmalam. Diyak mat nasiputanan no si mangpait. Tapay aya. At daw may agsing-singer kan kwa na. Saan da ka nung aminin ang makuntak? Saan da amakunta? Kat nakangingin na di cellphone na. Adda manan imay nagsinger idi kalman. Mabaina ko na sumangaw. Si kaman langan ti mapan sumangaw. Tila ar-aramidan day ta Chloe. Pasosyal to mat ngamin. Chloe! Rumor ka man dita silid mo. Chloe! Saan ka ngaglambang? Bilangan ka! May isa! Dua! Apay manang. Agsasaro no dagiti umay agsingir dito ibalay. Saan damat amakaw awat dagita? Kunakmat ngagbayad akto. Hay, agin sa sosyal kanto mat ngamen. An-ano mo ngay dagita gadget mo? No awan mo't agbati iti budget mo. Kundi cellphone kay tinakangin nina kan pasosyal ka pay. Wen, amukton manang. Saan na kun nga umtan? Ala, ingkas ang wan dagiti agsing-singer kan ka. Saan ada kami kan ni tatang ti sumango kadakwada? Sika! Mamita, umaya kagbayad. Ay na, nakigtutak. Saan ka nakita? Chloe, tinagan mo. Saan ka di? Ay, aguray ka. Adanagan mo dito listakat. Gayam nak ni Rona. Wan, ka-office mate na ka. Malagip ko. Ato'y tinagan mo. Kanday tamot ng tibabayadam. Hindi pa lang amin napalabas sa bulan day takat. Bayadak kami nun, mamita. Ay win tapno na linis tilistaam. Ningay Rona, kaano mat ngay umay agbayad? Ay kitam iso tek kaatiddugan itilistaan. Bay ang mamita, ibagak nga umay matagbayad. Ay, win man. Ay, nakasusosyal. Ang di na gayam mabayadan dagiti utang na. Ay, unay lakit din aya dagiti atat tao. Ang kasta latibiyag adda dagiti naparamag. Iso asika, oy, di mo tultuladan ni Rona Wan, mamita. Huston, Chloe!
Di mon istoryan dagita babayadan. Tanakarkarong ag-migraine na. Ay, naipalpalagip ko lang matkan ka. Ay! Diya kaya't apanunutan dagita. Iso pa nga asim. Stop! Ibagbagak laang kan ka, anas kan ngagbayad ka. Ay! Ibalog daklangan ah! Tatang, ina ko naglako. Ay kakuna. Sapay kuma, tama ipaibos mo dagiti lakaw. Manang, sumurutak man. Aglako ka mat? Sige. Isurot mo matay no kayat na. Tanay, tay pensyon ko tiinted ko a pinagbayad na kadagiti utang na. Ay, Chloe, sukatam day jay. Wen, manang, sukatak. Isungarod asumurutak nga aglako. Ala, mapan kayaw. Kat sapay kuma, tamakalako kayaw. Sikati para pukaw Chloe. Tasyak ti mang susuon dito'y laba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. An-anwem ti gadget no awan met mabati iti budget. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Di katumulad kadagiti sosyal, no di mo met kabailan agastusan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ang may kon na ikaw. Nagsakitan day ta akadal mo, maray. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinin mat day to'y manicure ko. Ay! Win nagpaiso! Ay, una yan. Nagaatid dugmatan dagita ko kum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, mare, day tati uso nga minita. Ang imti problema, kasano ang makalaba ka, no kastamot kaatidog dagita kukom? Ay, kat saan akong ngaglaba, Ay, pampanunutak pa'y, no kasano ang makaluto ka? O, di sa anak ngagluto. Anya, asino ngay nga rod ti mga ramig ka dagiti trabahom ijabalayaw? Nilakay ko amin, Ay, kaasimot nila kay mo, no kasta, Marihilda. O tukso, layuan mo ako. Lakay, nakaluto kan? Kwa, mabiitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka. Kat, anyangay, pangaldawan, kan may isa. Nagsakitan tilikod ko ang nakatugaw nga buybuya iti TV. Bakit? Anya nga iti makuna dagiti kukumaren, di tabaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko mat anapintas ti misis ko. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kunangarod dagiti kumparek, akas laka kano artista. Kat, pudnumot. Alabak, agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagngina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirdiyan, bakit? Siya kunti makaam mo nga agtrabaho. Nay, asino di limabas a babae? Anag nga to ti Hills na. Ni Hilda dayjay nana, mapanmang opisina. Ay, iso dayjay. Kasla sa bahali ma? Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Ay, jay buok na Ay, kat
No makalkalbo, ide. Nagpa-extend nga road, nana. Ah, Iso nga atid dugitan. Kan kulot-kuloten. Iso aday chay, pimintas. ay, so gaya makasladyak mabigbigan. Kan impa-extend na pa yung adya ko rimat-mat na. Ikasta ka de. Wala na. Jay kukuna, impa-extend na mutlaang. Iso ang nagatid dugitan. Ikasta ka de. Wala na. Iso adanda ni Dio na bigbig. Taamin kat na-extensyonan kan kwa na. Sa bali talaga tibang opisina niya. When kat nooray nila kay na. Mangup opisina mo. Sika, planom ka di mo ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akas ti langak. Kaya't nakmutlatan nila kay ikaw. Ay! Super bongganes! Uy, agkal na ka man dito. Ariyaw ka la, ariyaw. Amangan no panunutan dagiti office mate na amaram-ramas ka. Ay na, nakigtutak lang ang nakakitakin ka, girl! Kaya't mo asawan, kaslal alyaak. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Ay! Ha? Pwede no ti bagbagam? Ay na! Inabak na kun arena! Ay, si kaitan ti kapintasan! Siyak lang ti maikadwakan ka! Agtal na ka man. Ay! Apay nagpapintas ka met akasta! Kat siyempre kaya't kung arod mo ti pumintas. Ay na! Imbag man ta saan nga agungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di at imang ibagbaga kanyak ngagpapintasa. Tapno apalan dagiti gagayom na. Ay na siya itatirumbang agbalin as super beautiful tabalasang akpay. Saan asika dan asawam? In fairness, bagay mo dagita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo. Ay, ano ba yan? Anya man ang tinakita. Day tabag mo, oh? Ay, kasta tinabayang nga rarapa pagkabag. Ay na, nagaatang mo gaya man. Nangina da ito'y. Oh! Amok magkat di nasurok a kwarta ti balor na. Hay man na! Agtal na ka, apay aya. Anya man ang tinakita. Day ta shoes mo! 5 inches ti heels na! Kasta ti kayat ko sapatos! Sika talaga, makitam amin. Ay na, yurnungak matitikas taunay day ta sapatos! 10 inches to ti gatangak ti heels na! Adun to ti babaro at umalyaw kanyak numagbag na sa kung to ikin-ikin ni ti magna! Ay! Ay! Kukwak to amin nga atensyon! Agkukuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare. Ijay lang turo-turo Tay sulang mati kabaalan ti budget may. Da kayo lang timapan, pare. Ije kami restaurant amangan. Ay, kasjay. Sa bagay, saan ang maibagay ni misis mo amangan, iti turo-turo. Tas, nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, walang raw. Kita-kis na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order ta amakan. Mangantan Aguray kami Apay ngay, pagurayin na kailangan ka. Mabisina ka Picturig pa'y ate ipos ko. Ay gaya man ya. Sika mo, day talabisin mo, tibagbagam mo. Darasam nga roon Picture mo, tani. Mabisina ka Mare, agpapicture taman. Ay, katwan Baglang ipasikat kumot kadagiti gagayem ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katwan la tama rin. Ay na, ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Angam, urayan O sige, Maray, agpicture ta nga rodan. Okay. Nakita jay picture yo ka ni Hilda. Impost ko, di yumat makita nana.
Amangan pa'y no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mat Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Unay matang, nagbakit matan tilangak, nana. Day tatipod no. Kaslananang naka. Kat no adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo, nana. Ti importante, adda remembrance ko a picture kan ni Kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyo, nana? Ay saanan si kalangan. Bakbakutan akon a makipik-picture dita. Ay na, nagpaparlor akon. Ngim adayulat tamas na pimpintas ka ngam iti siya. Kitagpaparlor ka manen, Ay nalinawas kan samot ng agpapaparlor. Katanya ngay. Amam, no kayat mo ti pumintas. Kasapulan ti maintenance. Linawas day tanas ka na mapan kay ti parlor. Hindi kaya ng budget ko. Si kapay man. Ay naimbagkan ka at ada nila kay mo amang gasgastos iti pagkasapulam. Ay nawon Kayat ngamin nilakay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, tapno kasla pang display. Si kati i-display na kas jay. Si kaman mo ti maadan iti napintas a misis. Ay na, makapaapal ka, Hilda. Adaman damagakan ka. Anya day ta, nana? Nakitam ka di nagsasaruno anak ka motor anapan dita balay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Agsubli-subli da ngamen. Apay kano aya? Agsingir da ka no iti utang. Utang? Kayat mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa amang opisina? Ada utang da? Ay, saan lang nga adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agre-ring ti cellphone mo. Dagita nga agsingsingir, di daksardengan nga awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anya ngay. Bayada mo na. Ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no da kwartam. Pangalak ngay mo iti pagbayad ko. Jak pa yan na pan nagpaparlor italawas. Baya mo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuok mo aya? Awan mo ti makita ka problema. Ay na, agparparangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan. Iso ang masapol nga agpaparlor ako. Mano aya ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo? Nasurok a 5,000. Nagdakkel mat gaya man ti gasgastos iti panagpapintas mo. Ita lang ang maw. Ay. Kat, sa anak mat nga agpapaparlaw rakas kan ka. Kasano kumamamuak ngay? Ay. Ni, adamanin umaw-awag. Ay, agsingir manan dayta. Sungbatan man lakay. Ay, jak la kaya tasong batan. Utang mo, disong bata mo. Ay na, nana. Nakitam ni Hilda. Ay, saan ba? Apay aya? Ay, masapol ang makasarita. Apay. Jak kayat amay ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, jak pa'y kayat ti matay. Apay nga rod, anya ti pagbutbut ngam. Ay, nanana. Syakmut itan ti awagan, dagiti nakautangan na. Apay nga Ay, nakita da nga min jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmut tan ti singsingiran, dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda. Ay, iso nga rod dayta ti damagakan kwa na no makitak. Imbaglakit din ta sa anak-anak picture idi kan kwa na. Nagadumot gayam ti nakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado Agasam dagiti agsingsingir anak ka motor amapmapan iti balay da. Ayan nga tangay ni Hilda ita.
Sige, tayo nakbiro ka, nana. Sige, sapay ko mga road ta makitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday tayo no sa bali. Di nakman angawon iti kas na. Mapana ko maiji office ni sir. Taited ko kumadagitoy a papeles nga impaaramid na kat. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bimakit ka matan. Kapula ang tanakahils ka. Kat, pinadas ko maday to inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang daytoy. Ngam panagkunak bagay ko. Alam, ingkan iti office ni sir. Apay, aya, nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yan dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad madlaw mo. Saan ka na napintas? Agtanaka ko na na. Okay, panawan kan. Lakayan dagtok to. Kating kalukatanan Siga na. Apay ay mabutang ka mapan manglukat. Jay agsingir iti utang ko daytang. Isu nga raw, asi kati mapan manglukat. Kat, saan tan aluktan Tauray si kat mabutang kan sama. Bayamon nga agtok-tok-tok. Mauman tumutlaeng, kat pumanaw. Mari Hilda. Siyak tayo to. Ay, nimot gayam kumarik amiling. Ay, uwan maray, umaya kang. Maala maray, umunag ka, darasam. Ay, apay maray. Ilam-lam mga dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay maray. Kat uray siyak. Sing-singiran damutan. Gapu tagayam kakanungamin. Uray si ka? Katuan. Ay, angam, inikat ko dyan post ko a picture ta. Ay, uwan maray, ikatamon. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan Mga rod maray. Imbaglakit din tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka at tumulad ka dagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, imbaglaangan tanasingpot nila kay ko kat imbaga na dayjay. Anay ko. Kasta unay mo na panang pasagid mo kanyak, mare. Ay, pasensyakan, amare. Hanggang kastala tibiyag. Hanggang masapul ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbut-but ngam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di katumulad kadagiti sosyal, no di mo met kabailan agastusan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kastalatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.